Kau menjaga hidupku dengan kebaikan. Kopi sanangan datutuong kumadatin insanan. Ano misi sa to kapod isong sambayang. Kinurahingan isong kadya sorga kung sikaw dat pantamangan no kumadahay sa ninaro di talaw do no. Gisam dat sangim pasih payahay. Mamurimon paksarit ti kapasin ng santob no po diti tahak no. Montak dat ay otorimom away andahay. Di nakatalib ititimpo dat orikot. Tatong no no? May nada panuay hay kasiwatan dat iswang kapag yampayan iti maya da piramutan kasimbayanan nagin makikinangaw dat mayad kapag yampayan dat panambarsan tatong no. Ang pingkanak ko nagiit mangimbulay mangigit iti panambarasan miyampay kasiribon na ginawo makianod panghakan no gisambot ino pa hi Columbus ko nga apiantok di karahyan. Tino pagkinondahay so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Insan po mabolos ako sanong tatuong kumadati din sanan kung sikaw mantadot pantamangan kinurahingan gisambot tatuong gabay no nga sangim mihaw ta ko pakasari sangim pasi pakasari montak do kayo hit dadamot at mimpanaw domoy caroling nga puji Tuhan tu harohot puji-pujian kasari datid montak ka kinurahingan dat hinggo no po ompeng kuroh no pot karalano dati. Tatong gabay no kuro madit itu didit sisi dap ako dit tatuang bay ni ontok matudit ti pagumbalan miyampay dat magetipu panambarasan po dati bay no nga kita dati dot mayad tadaw do bay no hopodom 8 tulan ka hopodom 2 minangay tatulud amu po no pongo. Aritan no pala kamuyan dat no pongo. Dahil apo no pongo. Nga agumo bugyahat mila dati tamodon dat karay tila amu no pongo. Sa kirad miyagal ko iti koboboyuhon dati sebagai tulun mantadot ragang, tambuagang, sumilit tanak, tumuo sumukod, no sukod, no kolotaw, no kolohing, no kakikang, no ngakupang, no di ngayon, iri na hit, kaindalanan na kamandatid ay rumikot at opongo. Sa kirado miyagan na harahuman dati, kumit-kumito, uwan sayo, mamoy sa takawalay kay nunu, nga sa kirado pod amu, panopongo nga, naasimbayan na ginawo. Pisaraw-saraw. Mantadat it po nga himan dati buruo un sayo. Ila na po kamandat no pongo ka nga doho no pod kaubasanan no kasaruhan kasari mo boras sila nga nasihap. Don malayo di boras nga numan padusun no. Sayra kod ay medhilad di Endro talud ka elde Endro kadit sa muhat ako po nasihap man ko ka. Piagalan no pagyalat no pongo kam nasihap kam hingga tasadang mamarait hingga taniba. Yadit asika pamarait ilo nasihap lah. Piagalan lo no pongo. Haron nagiit
amu po nahatas. Iso ibo ka man nilat amu na pongohom amu nahatas silo. Oh, nga manta kalat amu po na pongo. Nununang kuyat suang teko tamodon nilat tulup panambarasan datid karaitet amu po na pongo. Isuang gabuk Pilipi kapagulo ayat ko 6 nga paimpunon no padatid mantadho did ayat ko 3. Mga sikaw ako kuma kinarahingan ko sayra dat ihon na pa nga kasaraw da kayo. Nagi manikid timpo ako sumambayang mentok da kayo do insanan. Asaro ako sumambayang miyampait kataodon. Mga sikaw ako kuma kinarahingan ko mantad na kaisisan na kayo iswanggat papabarat boros sa kinarahingan mimpundat kainsan lagi gisom dodondo. Montok na patamo dan itim agaya ho katumbayaan ko. Dat isiyo ipinapaimpun ditit pekerjaan data sanong ipagilitan na kayo. Nga papatilambus gisom makalimpupuson antakan data daw Kristus Yesus. Ino pa'y kapagulod sa kirad mandati imbulaya ilat sa tayo mandati painggayo ila ayat ko 3 nga sayra kasaraw tako dat ay sasangulun mongon sikaw tako. Pengkuramangku iya dito. Ino pa'y di kasadop nga nakarait tako ay iti tanganak tako. Sayra na pa kasaraw katanganak nuham nunuhit kapagulod iswang ginawa no. Mongon sikaw, tay katumongob, atang kabo, ayah, tuy kasaliwan da ikabang ko, puji Tuhan, ko nuno. Iyati sebagai tanganak, kasaraw ta malahing, pengkuro, mongon sikaw ta kamu, iyati malahing, mga tanganak kasaraw to di tanganak to ko mongirad osadu tay ko osomok nga nunusuang ginawa dati. Mga sikaw to ko kapagulo no kasaliwan hiti borosat ayah. Ulum ako kuron may siya dihoy ka. Nga sa kirana pod ay alumis osanong karangahan kaindalanan ng awayaan di tanganak dati nga sayra na kasaraw to kadilo to kamong sikaw to ko. Isiyo na hit bontugon no kasaraw kasyod o isiyo na hit aparagat isuang walad miagal ko mo gonsok ginaw no to oilan hilo piyasang paguna ni siyo nga kano dat magindalan na kaposyon miyampay asimbayan. Puji Tuhan dahartiyo di sayra dat kasaraw to ko di tanganak dati sadu patayalo nga sikaw to ko itu oilan to ko iyalo na po gira to ginawo nunupay away nga inupay panonudan dilo kumakinaringan nga oilan to ko ay aguyo. Amen. Ampay ka to ko nagid sabaged woyo ondo iswang gereja woyo ondo iswanggot katumbayaan kaugaman tangomositar kasaraw no po di anggota nga tingkurod sebagai ketua gereja
kasaraw kadit ang anggota no unsik mga unsikaw takay kapain kura kano kay mga unsikaw kamo iyahay sebagai tong mositar kasaraw dito nga anggota nga nuni ka pagulod iswang ginawa unsikaw ko tumongob ko pain kura nga atumbay ano ko gumu na ipagilitan datid kasaraw ta kano pa ditulon-tulon dat kalisihan dati tay ko keluarga dati sekira iati wayan iswanget kaugaman ang jamaat no iya sebagai mositar kasaraw kadit daerah gembalaan ito nga anggota pain kuro ay kagumuan numatid ayah nagi kapagulo ayah ka iri nagi kapagulo nga pain kuro piya nga harakasari bunde pangumsikahan di mo alansan takanudad ay sayrat kasaraw takadit santabit ang keluarga dati tanganak anggota gereja dati nga harade iswang ginaw dati det bersyukur kumakin orahingan tu iya dihakoin ko katandil kumon kuno pa nga pati lambusilad paimpasid mihunong hindi ko karahian na kinorahingan nagi alihuan da iswang sambayang manikid dapat sumambayang ako nga asaro ako sumambayang kumado kayo miyampahid kataadan o tood nga akuri akuri kumati ko pa sambayang at monong kotod kombal ta kanon dad niagal ko doa kalumpok sarod duo tay ko sarot talu apat manendo inapait basanan datid ay magumbal-gumbal at karay tas mambayang nga haro karatas pasuangan dahirid ringkat-ringkat patay ka kontina patikidan dati dito nga anggota hirin na po dim haratul no nga suratan net sambayangan no doho tiumin lejimun tu alay dedisyon nakamong gamay sambayang ka hirined agumu nonde karatas at pinintulisan magkiano ko dat igitan datin isuang ga sambayang ildadawkin tu piro-piro numotidili na edisyon ano ko rekot di elanom nunu kakuaan nga igitan to kon isuang sambayang manta di ginumuan didit pinasurat taman sambayang ay nga masa lano po nga sambayangan man to ka sambayangan it kalidasan di ko sambayangan to ko yung pangaran yumoy naru nga kapagalan no bo to ay isiyo no po inapay kapasiyon di siyo nga ano kapihunong di panudukan dat ay kinarahingan sambayangan to kay kuod mimpay-impa namotid yedit harap kawaboboyhon dat nababaki ti keluarga dilom yedi harakan to pitong kiadan yedi inapay sanaray dit mandati sambayangan iswang ga doa kelompok tay ko no po sambayang nga masa lano po ay yo nga iya di na tasaro ko to memang nga sambayangan to kanu pagya nga irig ya pakiuhupan dati kumakin rohingan
Nga sayrad o kitoh dati ti ayat tatuang ubayno, amu ikasala orohian tokonogi no kadi Rasul Paulus, ammonikid dakud sumambayang mentok do kayo, nga asaro ako sumambayang gat miyampay kataadan. Kamuan padi nga mantada ginumuan di sanaray demanda ti sambayangay, o sonong hidet ay sumambayang tokod iso o pangungsikahan kumah di betiah kasim tu ay ogirat ti siya iso ang katumbayaan aparagat ti siya iso ang kapalayan ng gereja kamuan po ham ipiyahit o kita datid ang osonong nga osonong hibugyad ay asambayangan nom katilombus dahi siya isuang na palayanan ka. Mantad dapat ti community nga at tumbayaan ako paimpano dat isiyo ipinapaimpun iti pakarjaan na tasanang ipagilitan na kayo ang papatilambus gisombat kalimpupusan antakan na tadaw di Jesus. Okay. Naritan na hilad Filipi bukay sa ayat ka-6 da kinarahingan na ipinapaimpun nagi momongo hindi pakarjaan da lisi isuang dat kapasian dati. Isiya pinapaimpunom, isiya hikadaw mangimpupus. It momongo, monihap. Sakira na po palogosan disiyo dat sumundi ta kamantad dati aiso itiad dit apo nga konsikaw no tu kinarahingan na po akon ko ay mugondos dati akon ko iati apo tampupuan akon ko iati na papaindalan nakabatas kinarahingan sendiri dat isiya huminanimpun isiya nagit mangompok momongo nunu na pahi pakarjaan da ikaswayanan isuang dat kapasyan dati nga ilaay na dati dat kinarahingan na pohom aiso pumatiin na pongo dat montok dati tensanan. Kuro diti bayan na ti diharaliwata ay. Dadamat takatid sangim mihaw takatid doon na sangim pasi takatid doon na inapahit ay pekerjaan dat asundo da kinarahingan nga hapon na pupusan hapon na pongo iso na pahi kanum momongo hilat ay pekerjaan dat kinarahingan nga nukad hilat ayat ko 6 diti no sayrad orikot it tadaw di Jesus hari no kagyan ladi ayat ko 6 papatilombus gisombot kalimpupuson antakan di tadaw Kristus Yesus. Mantadat patilambusan na kinarahingan itit palayanan, pekerjaan, lisi daw dahiti pamagunan nga iati kadaw nga papalambus sa gidit ay tamudan da kinarahingan lisi di siyo montak iti pamagunan dit apon na pongo apon na ampakan kampayan ta kanapod hilo
Noraitan da isuanggot 1 Korintus buk kahopo da miso ayat kedua hopo da monom monikid timpu kau napod makando roti o minum buat sangkir iti ya kau napa nga papabar ko kapatayon di Yesus gisom buat korikoton di sio. Puji Tuhan tu ay isok na pohot mandat borosan na po pangkat isok na po pangkat tinahak kinorohingan kumadati nga hara kuasa datid papabaritit lisi de kinorohingan maya di kinapatayon di Yesus sendiri. Om iri no dihiman dati igitay om poilon dati kumatambalut patilam busta kamatid iya did giso may kalimpupusan na pamagunan. Om ampakan lagi opongoh lagi. Jadi kinarahingan ka daw nga papatilam busiti palayanan di siyo. Amu pa na pongo, pa nakatingkod, nga katilambus sa gisambudan do, miyampay iyati nagi ka daw sebagai pananud da kinarahingan, nga inapahit tabar to sanong keselamatan idim man dati igitay, harohot kasiwatan dati kanu tokod papaintutudom mangigit ti kaumbalutan da suwaid monorimo monopot da tumano di Yesus sebagai gampamasih. Saira anu pod mandati potopiko mentok kemolohing om kumatanganak iati na potihom ay sakirad iati om kinarahingan borosan tokan pod iati na poti nga tanak. Iati om tanganak dati iati na po nga molohing. Sebagai sangulo na molohing atumbayaan na kudot inapadit kaymayaan dati nga inapay tanak tokod di. Nuno padahi korohian dati kumadisyo nga atumboyo. Om asaru tokod ay lumansan da inapay tanganak dati di nga kanu dot popoindalan magindalan ng popokitod iralan koposian dot ay so dabo hiton irihiday korohian dati. Nga noritan dahiti dot inapohit lansanon dati kumalatanganak dati nga hali piad orohian tokadad o sikap dot kaintalangom o kito dati isuanggot koposian diolo nga ay haro timpud-timpud inapoy kalansanan toko kumalatanganak nga lobi kakawas komanta didit ay agampot diolo. Om okon no ko paing kawas-kawasat ay iday iman-imanon dati dot kanu anu ditanganak dati do popoindalan nga saira no pod intangan dati iati sendiri nga ato kay kanu do popoindalan ni dit ay iman-imanon tokod paindalanan ni ditanganak. Iyo di boleh. Okon pun dot arait titi kemundot ay katumbayaan. Nga inapay kolomokan dati di loloom orohian tokod inapay tanakid dihom o girot yolod isuang katumbayaan. Nga inapay kagagalan dati dohiti manu tokod iyo dihitanganak nga ato kay madiyati gumirot. No kanundo
Ay, kada tanu do borosku kah. Beng vulgar di. Oh, kada tanu do kaboboyuhonku nga tanu do nati borosku kah. Kau basan mati korongau takot tiyo di. Pemo lahing dati nga karait tiyo di semua nugi. Kada pakinangaw tit. Kada intang ganunu paburuanku nga pakinangahan nati borosku itit bilin iti nasihatku kah. Kamuy na po kay lohida nga madi tumanod ka daw. Molohing ko tiyo di. Jadi sekiranya pod iati sendiri nga apuri mana ni datid ato koy kanu da monolibam bandit iman-imanan datid mani ditanak pedalano nga kada indo gisambo iati no po nga oinsok toko teko kita merasa kecewa. Iati no po tulun-tulun dit nong katuoh kawaya tokod piro-piro hot kantakan kaboboyuhon di sumuni om asilid otuo isuang da karohanian saninarud koposien dati. Numan to nagi poilo dat ino pohi pekerjaan dat paindalanan da kinarahingan isuang da koposien dati nga amati opo ngohom apupusan gisombo korikoton di Yesus akumoin duo. Magangat datid muli miampai disyo. Jadi sekiranya podit iya di atapot na matid ay maya ilat bu Korintus paguluh hopodomiso ayat kedua na hopodomonom dada mutak menerimo di Yesus ayat gampang masih dati nga poti lambus toko mengigit popoti lambus iti pelayanan do iti pemagunan. Hapupusan pelom saya korikoton di siyo do kumuin duo. Maina dati onway onuon dati itit harohot pengintangan dati katulidon koingkokoton dati isuang dat pelayanan dati. Montok iletanganak nga kada toko nadid toko asabar kumadiolo. Milon na pohom agumu ibodage bohiton dati letanganak nga mandaga dati intangait isuang na kosonongon. Harang ibobohiton dati ki. Iati pia sendiri nga haro hibohiton dati dahulu nagindat tulo na kokito dati. Paingkan ikadaw letanganak haray bohiton dati nga ina paday pangunsuban iti panambarasan dati nga moydad ina pohit kaboboyuhon dat amu ongosonong nga olitanom ala podagi adi kaboboyuhon dilod ikosonongon. Isuang dat nunuh na paburuan ng katutukan nila tanganak isuang nakaposien diolo nga maganuh tokod timpu gisombo iati na po nga kanu tokod mokinongaw nunuhot suang ginaw diolo. Sakira na pod miagal ko iti tanganak dati mokinongaw na korangaw nilad. Ino pa kasariit kegagalan karaton kasari oroitan dati kumadiolo nga tumbayaan tokod iolo na podihom ay oinsok gisombo ayolo kanuh dat ay
papaburu do kaposian dilo sendiri. Tu suai begiari boh. Saya napod napohit kapurimanan da amu ngosono ngot potungon toko kumadilo nga ataga kanin daylo dit keyakinan isuang kaposian. Miagalidit napandewon sayan nga modo sinopod asala. Soro kuno dit tumanud paparkemahan di lain. Ihoting nga ako ni kakailong mogonsok nga ay milohin do haranupot hopod da tulundot amu no kailong mogonsok am iho na ibobosok ko ilo la. Hanga haranupot hopod da tulundit kongoy lo momira pa am iho no ibobosok tako ilo diri. Nga kan po bo. Okay. Jadi sakira na pod miagal ko ilatanganak nunu no pohot paindalanan dilo nga pasalawon ta kano po to kom ino kumbala ko yung matitid antakan dot ay hilak kampung dilaid po sunudon ko kumadit ay tinakuhom paingka adaman ko kada no tiendo susah mo tiri yati mana no makulusong kada no gumo panasakit mamiara ko manok nga ori katani panasakit sa mipatay to kom nunu po di mila paburu na tiyot di nunu no po iman no po andalano nga hara no po bohiton iyati iti nga aiso ikapihit aiso no bohiton magyagal to koy og gumo tumundot bohiton na kaposyon manta di ilatanganak dati nga naboras na gid ay kada dagi sombo ilo no pwede nga kapuriman da harot kakacewaan iso ang kaposyon diolo nga man to kon daylo unsubod gisambot no pay kapurimanan dilo dim harati kamanda kapuriman da agatang ilod iso ang kaposyon unsuban dandod papaindalandit ay milo diolod man poinggoyo isuang dat kaposyon diolo miampay kasiribaw na ginawo unsubilo da monotos dot mangintalang kagudit kantakan dat wago iharon miagali haron dat kaunsub diolo semangat ay hali piahdot haroti kamuyandat koratuan kegagalan nga sayra na pod hara kasadi pangunsuban kumadilom ay asilih nundod iso o kagarason dilo katamain dot tumaguang dot karuba piati kumundot kalan kegagalan mantad no mati dot ay gagal toko dot tinumaguang kantakan idi insa nanto kono po nga ay kapuriman tokod timpu dot belajar minsingilo toko iti tu isuang na po dot kinalaan dati di kegagalan dati to kom irin di kakuaan dot kapinsingilo tokod tumungag kago tumuridong kago isay konsikahan dati ihati na po nga papaindalan na pelayanan isiriba dat Yesus Kristus kinarahingan hinggod kinarahingan na pohom amu karay takamondot putus asa kumadati jadi inapaitino nga iati kumalatanganak dondoh na padid ila kalimpupusan la panambarasan dati nga kinarahingan ng ihati. Isiyo na po kumbalot
Amu harap ay siya kumbala humarap dati. Hali piat asaru tokod aratu asaru toko suma pakinorohingan nga ailan dati det kinorohingan na pom kumbalat menong kuompok kumadati tokoy babay no pati ako na may kago babay no kalimpupusan kuno ka ay so iti did kumakinorohingan ilo pagid kano pala tulo pa namarsan nga amu po na pongo tu okon po ko kinorikoton di siyo okon po ko korikoton di siyo opongo pati pelayanan om lansanon di siyo kumadati sa iradet korikoton di Yesus dokumen 2. Pinopohondo mi Rasul Paulus kumadati di iswang kitab Filipi det kinarahingan na pom ay tumingkod det papendalan do buru-buruan ay tumingkod do kumaraja pati lombus kasari det kumaraja di iswang ginawa dati maya da kaboboyuhon dati det mantadet tikid-tikid tadaw. Umbalan to kono dad kanud magal det kinorohingan ako ni bo komingki kinorohingan nga ilot na pagya kaboboyuhon nilom santab na padi kasanangan tanudan ta kay giya. Miyagal ko sabar to ko asaru to kod opuahang mo gilisi-lisi mo mangampun mo idet kinarahingan na pohom popot-topot dati det mantad da padit kasalimpunan om gisom dad kalimpupusan dat kaposian dati tuino pa ilisi da kinarahingan nga kasari-sari montok dati kasuabon dangadaw dongatuong om iri na dahi tabar tagayo di mila datid man pailango kumalat tanganak dati tu kinarahingan no pohom kamon pa nga monikid da pa dati iati molohing om nagiitanganak dati kinarahingan no pa nga patilam busat pelayanan om lisi montokot o insana na tulon. Iati kadaw nga inapadihit man toko paburu om papailang toko natit ay Injil kebenaran kumatulun da suway. Gisom ikorikatan korikatan di Yesus kumain duo tay ko gisom no pod ampakan ako posyon toko ilanum sangira nga kada toko nakapasay det ay manampasi homonomboros karait tot lisi da kinorohingan. Tumbayan tokod haro na pot kontobon haro kagaton di mumbalet may pangantob om magompuong kay sisan dati kumakinorohingan om nagi maya da tanganak dati nga atumbayaan tokod sayra no pod ay patilambus tokod sumondi om ogirat to kumakinorohingan makiano panghupan ni siyo nga isiyo na minanimpu ni dilisi ang pelayanan hiti pamagunan isiyo nagi kadawhot momonseg sa buopongo iati it panako tambalut ta mangigit iti ang papabar iti tabarot ay lisi da kinorohingan nga tumbaan tokod uhupan tokod siyo serad monopot tokod open om nagi iso oralan kaposyon di pinatuboy kinorohingan kumadati. Jadi dawda mutet pakasari na pongo hiti pelayanan daharat timpud dondo om iri no kasiwatan dati det magiuhup toko magiamong toko
santa baharo pakasari bohiton iri na timpu dati patilambus takad papaindalan pondar dat kaposien dati may kapihunong kapiagal di karohyan kinorohingan. Pahitian takan dati panambarasan dat tatong may no kano misisa takad isong sambayan. Kinorohingan isong kerajaan sorga konsikaw dat timpu diti insan pakagud nakawaya ihad piro-piro kamoyon may panambarasan dat tong babay no. Noratian lagi dahay dat dadamot dahay ti pamagunan papaindalan nom papaburod nuno na pahit pakarjaan palayanan dahay nga patilambos yahay dat ay gisampod apong hiti kapagaisisan maya da karikatan no kukmain duo tay ko sayrad arikatat surupo da kapasian dahay. Kung sikaw Tuhan mantadat insanan ay semangat to makikinangaw gisam dot insanan no padaylo nga asilih dat palayan no ikano mangigit iti katapatan da kinorohingan itaguangan dat tulon da kagumuan. Kung sikaw Tuhan tatong nabay na tamangan no hay gisam basuab o pasikaham mempay kalidasan datinan o patilambos sa buru-buruan dahay dat manikita daw. Kung sikaw Tuhan mantadat lisino isam nampunan no tensanan sa dahay tinasamayang dahi sa ngalan Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati, sa kira na pod ay sa akong tabuan dati, tatuang kasuwab kapag iruruba takakago. Hinakaw po. Tuhan memberkati.